megalayapost.news. Kakur orang juga beri nutrep antara kesini daga jing serong kalap keburom ya kong ida sya orang adin bakal syatung hak surkar kum kehe kulit jong ke jelam milia ya kena jing keburom la pelong mentah kesini hatirot sing memorial hall kendeng myong mairang hak bakal kur orang madu girang bakur kilong kemi kakur bat samla daga bat sim jong jing kemen kalap keburom ya kena kelong kemi kepala poi syadu ke kedan director general of police hak jelam milia nagal yang kakur orang hak kena kesini nalor ke jinglek burom dak Tigus kun bergijing ai subah kalau ai simru ya kong ida syan orang bahkan la sisyab na pendem ya kamram jongka kum katak he kulit an ai gijing syukri ke bapaka bar kamtam banwanra ya ke syungsuk sain ko gejala ka belong hi gijing serong ya ke kun orang bro we Ini semua sarang sisa buat menurut uban om baga artu pratrik jomi kendai ka history ke bading gom haka jad beliau kasih ke jomi buat haka artu trik agos sebut mentah kesini kendai ka history nak mentah kakur ke jomi kani kelong sisa ka history ke badon burom om tang ya kakur ke jomi buat next time ya baru kiwai bat ikur lagi dijan beliau kasih ni semua serong bang idon ya madam DJP bedai nak kekur kacak cuma madam ni semua sikat daya ya kajing don ke jompi badan ni sam lingba ni ka program bangi pelong mentah kan hi rasong ya kajing i ya kajing long kowe ya kajing long siteli ha kekur nongrang hi baro kowe kan dei nang isatman badan ke ba ya bi mapulong iway na di advisor lani ino ay buit inong kersian ibarat ba na kapunta ka jami kung bapilalong hakisi ipo kibalang ito banyo iya binigisi ipo kibamanja apren ka jiki polo iya ka bangsa om tanga kani ka jami hinray perkai rokoy hinray ka ay kamasis na kani ka jama bangangwa bakigur ki jami kinbang hakta kapunta Ide bersuara orang bagigur di jauhi lah kimi agido ini pecah. Kinlo gigur di batik pulai. Bat bonra nya kapuro baganam jong kakur. Hapo hakipuan mensyangnya don sangat separa mentanya sa astang laingon ihman kentay jonga idon sa Amerika ilaong yang ban ai kublay kerpang ya pibro yong wala ni pajia kendo ngiyo kanikal habang iyo kala kani bani itu kum kakur yong subhasi ban ai kublay yam nakal yang jui i badai ngot barat kila ya kala imei bar imei meron syu tang ba ngangi skem makiru kiadon lang bani hangi mentah hakipor mensyua po bikran image pangkakur jungi iong kidon kan kita kibadon support West Khasi Hills kidon kita kibingin ngat ini katkum kajing tip jungi iong bagpay tu kanai may temen iong ba kidon ni iong malas tayo sa jaitia tangim tikina hakanu kapor hakanu kakep bat kumnong ya poy don sini tinggal nak liri ing ang kumno haba kipiyong kidon kita hapo sa West Khasi Hills sa pa sa West ngiyong tikumno hapa mengingipan ngi poy sini siliam yang kata baju keli mengangam tep ay tu ya pita ya ke ko bangatep ti mentah hakani ke por bengi yalum lang kumni aku aban request ya ki nongkin kam jo kur nong rang ka pri new trap ban subha ban yaw
ya wat ya yit kita ki record sini kita ki jing itu khana bala ya pateng na pateng si pateng pakumno ngi kum ko kurang rang ilami pakumno ngi sapra hadu kan ne bengedon ngan ngan tip menta bengedon hadu khatway unit bat kumbai oi mama artes ngi de ben mi su ki unit ki bon ha bo kan ka sabri new trap chami ngam doni sibun man kren hakni hopor kwa tu ai sa sisian man ai kublai sibun bar pi ai ngal kan kwa ru man bu ko ber ko be kar bas ma chu hi baro ai kublai ki bar kho ki jing ki bok cho pi ngadon kam ya ka jing ki bok cho pi ngadon kam ya ki jing dwai jo pi ba pi nyara ki nyara ya nga bangala ban job ya ni ka thong ya ka ni ka jing ki ka ba khia hoi ka ni ka ba khia tama kat kum ke bangi ila kum ku pulit mo la le training ki babon hakini pero ki training ki ong ni kam dei ka e ka ba ki kum no ki ta ki jing slide e ki e ki ba ki adversities ki ong ha phrang ka dei kum no pi handle ne pi kum no fi face ki to kum no pi mi pi yang bat kum ki ta ki adversities bat ka e ka ba pi le ka ba define ka e ba pi lo ya hakani ka puwa na ibabon ki ibon ki khana samlaru ala so de sha ba khasa khat midu ningkong pot khat midu enga ai apartment ki kat kata dengan apa menta ki bon ki khana samlaru mi khang hang ni khana kret tu masuk tu sia oi la pois la jam jing long kemi jing long kemi hakapwa ba long yo hi ko nam basu per than menta sia la so tu kata ka jing long kemi bat kata ka jing khot ye chu pi mi du ya nga tiang sun hai ya kata ngan ship kani ka penta ka opportunity ban sim dia lagi tu kita juga ke jingwat kando ki silong yu ki ai bagi om ngin puslai ayu ngintip ayu kan jala shai marok ni pasal boys kata khat ngin boys nilai setai ka we ki ka pertai bangi paju boy hakini ka por ndei bangi ngidei ban khadi eke ba diaw ndrei ngin sim ya tani ka kabu bangin sile eke bangin ya long shitli maka eke bangi le bangi saksmat kan long mangara purom susu ya ka pur jongan bari baro blesibu Meghalaya Post.news